directeur sportif la GSK عندها اما كاين عبد السلام ذي لاشين دو يزم بوزيدي اشوف وربحنا راه ذي بسكرا يرد ذي تماس بوزيدي يرد سور اون باج كومبليت اي دو بون كومبيتيسيون الساكنه يريس يدكرا بولا ما تبغى ما ادر وليت اون سيليكسيون اكوين بول يديرا بوزيدي تمزواروث دواكيني يناك جورا يمي ouvrir le journal d'aujourd'hui ou allumer la radio et la télévision, lire ou entendre qu'on salue le courage de Bouzidi qui a misé sur les jeunes comme Nzla, Karoum, Hadid, Ramadan et Boualia. Je travaille avec les moyens que j'ai trouvés, mais il y a des gens qui sont capables de ramener à chaque fois 3 points. Mais s'il y a des gens qui sont capables de ramener à chaque fois 3 points de l'extérieur, les dirigeants n'ont qu'à les ramener. Pour être encore plus clair, celui qui n'est pas satisfait de ce match nul, n'a qu'à ramener un autre entraîneur qui va lui donner plus de satisfaction. Donc il va nous les frictions guerre عبد السلام أكو de Bouzidi. ينا يعني ذي تماس بوزيدي كتسوليم ذاكيني. Je suis satisfait du point du match nul ramené de Biskra. L'USB a raté la victoire de justesse aussi. Il faut rendre hommage au jeune gardien Hadid qui nous a sauvés d'un but tout fait. ولكن يرتيت يمي على حساب يسمي ديفون هذه اللي مسا عبد السلام دونك الديريكتور سبورتيف لا جي اس كا يزم بوزيدي ناس امر الفغي امر فورسي مرو يخدم على الديفونسيف شويه بوزيدي في اما هات لا جي اس كا ادوغال 3 نقيضين ماشي 3 نقيط كان. نكمل ينادي عني ذاكيني يزمد يتمس بوزيدي عبد السلام يزمي تشوف ودي تروح على هذه ولي لي زونطرينمون مقلث ذا شدينا. Pour parler technique, il faut au moins assister à 2 séances d'entraînement durant la semaine, mais venir du vendredi au vendredi comme invité d'honneur et par la suite critiquer les choix de l'entraîneur, je suis désolé, je ne vais pas respecter ton avis. Voilà, il y a au moins 2 séances des entraînements باش ما تبغيض هذا تزمض غف لقديشنا إذا يناد voilà ذا شدينا. Depuis mon arrivée, je fais tout pour rassembler les joueurs, souder le groupe et le motiver. Chaque jour, on fait une collation avec les joueurs afin de souder le groupe. Donc voilà la méthode de Bouzidi. يقرب مليح يورارن يهضر دطاس تلوفا même les salaires etc. Donc دواكيني إذا غفلت ما هذا إن شاء الله كاتسفرو بيرسن يناد بوزيدي أما الفغي أين دينا عبد السلام أدي روح أنخدم يورينيو أنا هضر في تلوفا كيني أدي زم أديني أيني ولا إلي لو بيانفوني. دونك هذا وسكيني tous les réseaux sociaux bien sûr les journaux بوين فاي ولا كي بوزيدي نضمع كان ديرني وتسيليرا اون ستابيليتي دونترينور ديرني غادي يروح بوزيدي غادي يقيم اخر ودي تسيليرا هو يكيني.